ku hlangane tinkosi hikwalaho mingiseri xitiviswa hi nkosi ya ka Mirimisi the Quintanizer aka Xikwembu xa radio ku hlangane tinkosi ta Malunda ontontswa ku hlangane tinkosi ta timhondzo to tontswa va Bantomu na va Romani eka xiyenge lexi xa best male eka masagwadi ya lembe ra 2022 Best Xitsonga male artist ku phikizana lava landzelaka Mr. Paul DJ Mfundisi J. John Tempanyati DJ Happy Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards Bunanga ivutomi Masagwadi lawa ya rhurheriwa hi Greater Tzaneen Municipality #XMA17 Okay. Nikombela hi pfula swin'wana envelope please. Pfula swin'wana kwalano. Okay. Eka masagwadi ya lembe ra 2022 Xitsonga Music Awards Best Male eka Munghana Lonene FM muwini eka xiyenge lexi u ta famba na trophy a famba na mina a famba na mali yo ringana 12,000 rand muwini eka xiyenge lexi xa best male artist eka masagwadi ya lembe ra 2022 eka Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards Exmo 17 Muyingiseri Ngowa the best male artist of the year Yaka Mr. Post. Mr. Post, Musmantivan. You mean Mr. Postman? Lutanga, Mr. Post Villendelene, Biluteni, Eva Buencar, Coscunas, one of Abarus and Delandelin Maraban, Leriseku, Nimitella, when Queen Vota go back cancer, and then Minga Farm, Bevanga Sefika, Bilutin, Badam Yanul, and go. Ku tivisa xiyenge xa best Xitsonga female artist u saseka